kan chin mi le kol ram pum pi tiangi mi thei hlo pathian mi man rau pi zet Reverend Dr. Ong Mang Chun April ni hlei sari jinglam na ji pani le minit som ni le panga a kum som ruk le pakhati upasi in pathian ne na in fesan Adam sunga hin thuan thu moi tam pi chol tlak le zirding in tan ta e chu pol tla chu atoi zong ten hi video wa kan sau tlang dege anet yang rak chuan chiao dinga kaw som se asua ke nak le in sang thu la Reverend Dr. Ong Mang hi falampeng murang khuai suak ase anupi hi siama dot dim ase pathian thlaswa fanawil ra unawli anne fanu pani le fapa pani ansi tanta mi za te hi tua rengun san chonga anong atlong kai nak le sirnak anaw hak la ya hin an khwa atlong a umhri lo ruanga an khokiangi khowal khwa a tlong arak kai thok chui khowal khwa a chun phun hre ka sin phun li tiang tlong kai phun nga in phun sari hi lumte khwa a kai phun riat hi kan paleta chun phun kwa hi soma gwindaya phun ra hi falama silavin mundang si the asi phun ra a the nu i piang thara pathian thei fiang asi ruanga tlong kai pe lavin kum ni a choli pathian na tuan nak lama pumpe o in a chang vai thok Bible tlong hi EBC a kum nga BA in theology asire kum thum sung chulen pastor aron tuan chubithe a MD pin biblical studies hi Philippine tlong thazet Asian Theological Seminary ATS a athei chumin nuwa Doctor of Ministry dimin hi Philippine thau Christian University a athe suwa chunu a MTH azir sa la lai chumi chu UKE University of Wales a asi chumi athe nu a Doctor of Philosophy PhD khal Philippine azir bet sale Bible Doctor silavin hi azir mi secular Doctor asi Educational Management in PhD TC kum thong khat zakwa somkwa le pania khan arak the suak apian thar dan le pathian thatuan dan phun fra a on nuwa Dr. Ong Mang hi pian thar mi asi kan ti zo bang khan apian thar hlana ani hi sa khomi tha zu in law wak fop law fala khal boi pi law nun uluk zet mi asi kum thong khat zakwa somsri panga in somsri le paruk kum thonga khan eji saya haulian kham le sali lian in falama crusade anrak tua chumi crusade avakai pathian run damna achau apian thartika mitam pi vekin zu kuak le nu paswana lam rel ding ane ve lo ruanga atet di khana lanterna ka asam sau zet theu kha toy te na me te amutu pol an mang bang na sa athei tu polin re dai ngai pe mo khani khathum phong te adai pe mo kan zong hik pe chu tia ante asinan pluk le son lam nakin pathian thu a thuk sinin ke akari mi hlau du do na nasazet ane ruanga pathian rian dinga apum apeo lai tlang khote mundang danga tlongin thu thang tra asim vi vo apian thara hin kumnau te asisi lainan falam eji ko khan din tu laki pakhat asive chumi nuwa koram sunga zumlau tu pol lu chil vi vavin ko khan din charge planting na renguni sin atuan sare high school athe suaki pathian thu azil duk tu por ranga ti in Myanmar Center for Theological Studies MCTS chu kum thong khar zakwa somkwa le pathuma arak dini tuini tiang pathian natruan tu tampi ser suak nak tlong thazeta arung chang vivo
ani hi World Evangelical Alliance lelung tlun pum huapi Evangelical polkom pi thon kutkayo in na atwan tlang to Myanmar Evangelical Christian Alliance dil suwa nak le chang vai na ka anar kai tu big le asul su tu big pakhata se ahna kai langsal sual pol ta chu ex-president Myanmar Evangelical Graduate School of Theology ex-president Thau Assemblies of God Myanmar ex-president Myanmar Evangelical Christian Alliance chui hlaya Chin Christian Alliance International Chin Christian Ministers Fellowship Myanmar Center for Theological Studies pola tuan vau thupi zet kai tu ase atu I an Bible club MCTS a principal atuan hua sponsor lam tuan vau la tu bi founder le president din hunin arakum ama I som do nak le torel pi nak nuaya PhD tiang zel suak na tuan pi naw le tam tak anei zau se Rangoon Kolipia Christian City Church ti in ko khan andini chumia senior pastor din hunin leitlun aswa santiang kha atuan Bible tong le ko khan sungi na tuan nak lok silavin harsa le rethei chom nak na tuan hi anupi thon kum thong khazakwa somkwa le pasaria khan anrak thoki tua mun le khat ria Christian silaumi mi harsa fara tongkai thelo pol an chomi an thuken chu pian tharna dungthlun tu I sel so le mission I thla so ti mi conversion discipleship and mission ti asi e chui an chom mi lakasi in MBBS diang a ong zau tu se computer engineer le lawyer tiang a the sok zau tu khal an Myanmar Evangelical Christian Alliance e Theological Commission a chairman atuani chumin nuai Myanmar Evangelical Theological Association a director tuan vau kai tu asibiat phone hi tlong nuaya hin kolram pum pia Bible ko zale pathum lai anum ko khan le Bible tlong lami atatuan nak thoi pe paro in ramdang dang som yi le pani lai tlong suak tu se chui atlon nak laka hin pathian mi man rau pi zet mitam zet atoge chumi laka Billy Graham le John Stott te pani hin anun antham zet Billy Graham chu lai pachang vek komanuam tuktia slaingin zapumin Chin TV mangin interview atua na ka sim chule John Stott khal leitlun pum huapi Evangelical zumna thula nga thiam zet le thusim thiam zet asinan minun nem zet tang dor zet le ngai na zet asi tia atibet hi mirau people aton nak thoi pe paro in amu suak mi thu chu hitina rel suak e pathian mi man zet le pathian mi pol hi uango zet pol thupi oter zet pol an sida lo ti ka thei fiang ti ate ani hi michung chuang asinak dang pakhat le chu leitun pum huapi tlok tha le lar Oxford University MA PhD zer lai pol nen rau ria zat ni sung lecturer din hun in thu arak zerta on moi lami akikarna kan so pe ding on moi hi anaw ha lai sin arak ngai na zet kum sari le kum riat asi rong sin ki cha atum thoke Sunday school a sise chun biak ini pitar le putar hlasak ti vek pol ki cha arak tum sakring ring cheu kum hlei thumin hleili rong sin adu big mi music laka bass akai thoki a ring nuna music thoi thua na ok hi duam atibi asinan chutruk music du le hladu asikau na in love song hi fing khat mana saklau chu anu ni dang lam na leiche karon ta lam du mi se anun sunga hla khal hi fing jiang lo zata phua ama chun fing hlei nga rong phua in aru ok la ya arwa people chun ahla phua an hon
tuat tika fing som thumin som ni kan lak rong chu na phua tia anti chu hlaya groupin aburin bidang thoila an saklong silaw ama long rau uri hin kolhla single album voili rauri arakswa ala pol hi kan chin mi pol hin kan thei tuk lem law kolhla in album su asiruanga pathianin kolpol nena thwa su asate alatam zetla chu biak in sunga tuisun ni tiang an sa an man zet mi an si kum thong khar zakwa somre le pathum kuma khan chin mi sungin Myanmar gospel la album suwa thei mai sabik asi achui kum la la khan zual khong bik Myanmar gospel album khan anga asi recording thu le achang vai nak dang dang kan zo pe ding kasim zo bangin Reverend Dr. Ok Mang hi music ngai na zet le hadu zet asi aphua long silavin ama rauri khalin sak chui hlaya korampum huap thei tham rauri in recording anei chumi chu Promised Land Studio asi hi studio hi USA Battle Creek i a unaw pa lawle arwal pi cha sisi kap ong thoi andin mi si hi recording hi Rangoon San chonga asi an hatum mi atam mi khi pathian la si koram leveli singer lar jiang mosat khal hi recording a hin an o an thuni quality thazet le recording thazet asi tia lom le por a hlozet korami guitarist a chon a number 1 ti kan the lar zet mi thitsan bong rauri khalin ka studio arem chan law a chun PLS hi rin plak zet asi rakpanu ti in midang arakhi mu theu tu fanga hin PLS chu piang pi le khup khupin ne so setin tuan vau an la Reverend Dr. Ok Mang hi kum thong ni la rei khata khan Philippines ATS MDiv in Pastoral Studies ka kai la ya Philippine la arat longi chuti in kan rak ko monga kan rak tonga mi kom nuam mi tang dor le mi du sak thiam zet tu asi kan komok na ki atong kampol le thu in ruwa mi pol he tuisun ni tiang kathin lunga an cham rek lai kum somruk le pakhati upa si in leilung tlon in suwa san hi kan chin mi pathian mi man mi rau pi zet kan sunga karuat mitam pi somdol tu le tungding tu asiruanga zau thim tla ka zet pathian na tuan tu pakhat asitin karuat phone leitlu la non lau khang se la a na tuan suwa mi achang vai nak le akene pol cho chin mi tam pi le koram Christian mi tam pi in kan ron sorvi vo lai ding si arat ngai tu le zau tu nan za tetluna kalung oi set hi ka channel hi cha nan ti zo asilen subscribe me nak le bell icon me nak thon tha sa nak pe chiao